mu minota ya nyuma Rasmus Højlund yayihaye intsinzi y'igitego cya kabiri yaratsinze nyuma yuko uyu musore yaravuze ati mje muzajya mumbona mu kibuga mfata risk witwa Onana yafashe risk yarashize ikipe mu mazi abiradizire. Onana n'umuzamu mwiza ariko kenshi akora amakosa menshi atari ngombwa kuko nk'ejo yatanze igitego atanga igitego kandi mani iri mu bihe byiza biza kwigora gusubira kwishura kuko turavye ukuntu match ariko iragenda mani yuko ubona yarayitahukanye amanota y'ibyo gushima kuko yahuye n'akayikipe muri agakina umupira bimwe bitangaje byitunguranye hari amashampiyona menshi tutareba tutazi ngine abayeho ariko harimo abakinyi beza kuko nabonye match y'ejo namba uko bari mu rugo ntabwo bari bafite barirekura kandi bagakina Onana rero yarabateshije amanota pe kuko kugaruka byari byarabagoye mu segonda wa nyuma rero uwo musore atsinda igitego c'intsinzi muri traditionnel mbabona ko yatahukana kandi agoye cyane amanota agoye ariko y'ingenzi kuko United yatangiye imikino ya Europa isa nk'igenda buhoro yagombaga rero gutsinda kugira ngo ikomeze kugenda izamuka yizere kubona nayo qualification direct mu makipe 8 ya mbere ubu United yayagezemo n'amanota 12 nyuma yo kunganya imikino 3 ibanza United itsinze imikino 3 ikurikiyeho urabona yuko hari akazi gakomeye kabisa aba bahungu bakoze n'umukino Manchester United wavuga ko uyu mutoza aracyarimo kugenda amahirwe David abakinyi batandukanye ariko ku mugoroba wabonaga ko birasa nkaho ari ekipe ya mbere ese kutanamenya ngo ekipe ya mbere ngo ninde n'uyu nguyu bose aragenda hindura ariko uwari muzima mu basanzwe bazwi yamushyizeho kugira ngo bare kubona qualification hakiri kare ahubwo abaje gusimbura nibo bakoze difference anyway igihari nuko buri muntu nkuko bivuze agomba gukoresha amahirwe ye igihari Desire kitari buhinduke no buryo bw'imikinire ye kuko ibyo ngibyo nibyo yumvikanye n'abamuhaye akazi igihari nuko buri mukinnyi agomba kubona chance ye igihari nuko agomba no gukoresha igishoboka cyose buri muntu akamuzamura urwego rwe nk'umutoza urumva ariko ikidahari ni kimwe niba utabishoboye ntuzahama ubwo no butumwa buzwi niba utabishoboye niba utahibonye nta kibazo na gitoya Jaike hano hari umuntu w'umukire uyu twirirwa tuvuga ngo ni kavukire nyine Sir Ratcliffe ni umugabo utarimo gukina mu kintu na kimwe ubutumwa bwa mbere bwahawe abakozi ubutumwa bwa mbere buhabwa abayobozi ni umugabo ukubwira yuko nta gashobora kumva icyo bita mediocrity asanga muri institution nk'iyo idafata ibyemezo mu buryo bwihuse abantu baryamye mu tuntu aho ngaho bihisha mu bandi ngira ngo rero ko byahereye mu sezishize abakozi 150 bose yasanze ntacyo bakora akazi bakora abasigaye bagakora kandi kuva bagenda ntikahungabanye nje mwumva buryo imiyoborere wa mugane ma institution y'uburyo akora desa 50 ndabirukanye kandi nta bandi ntanze mumwe musigaye muragakora baragakora nta kibazo kandi kariko karakorwa icya kabiri ibyo bintu byabaje ibiri ahangaha ngo njya numva ngo ni iminsi mikuru ngo kuri Noheli ngo abana baraza ngo hano ngo tugasohoka ngo FA Cup ngo amatike umuryango n'amatike 6-10 uto tuntu twose ngo ejo bundi ngo iminsi mikuru nta munsi mukuru n'umuzongera kuba hano kubera ko ntacyo kwishimira gihari ibyo mu kibuga nibitangira gushimisha abantu tuzagarura iyo gahunda kugeza ubu concentration ku kazi ayavuyeho Bwana Sir Alex Ferguson mu cyubahiro nkugomba abizi tubanye hano imyaka myinshi tutazapfa ubusa intebe yawe ihoraho ngiyi na famille yawe sibyo Ferguson yarafite n'ubwoba ko intebe ya sa ntuza Matt Busby bazayiku arabwira toya sinshobora gukora ku bantu n'intebe zabo hano zibigwi byose aba nabuzukuru babo bazazihoraho ariko boss amafaranga twaguhaga oya ufite amafaranga ya pension ufite urumukiro ufite ibifaranga byinshi
aya ambasaderi n'ubundi ntabwo gifite imbaraga zimanuka Korea y'Epfo, zimanuke muri Afurika, zimanuka he. Turashaka abajene babiri mu gihe yorore tuzayishakira umuntu be badufasha bato, ariko ndayagukata. Uwo musaza ati ntaribi, iyo yita cost cutting. Urumva nibyo none se n'ibyarangiye miliyoni 3 n'igice hafi z'amapaundi umugabo azisevinze ku kwezi, ni amafaranga menshi ayo. Ejo bundi abayizaniye umudirekiteri twabiciyemo hano, nyuma y'amezi 5 uyu muntu ntacyo ashobora kongezaho, sohoka. Ejo muri interview yakoranye n'uwo bita Andy Smith yaramubwiye ngo muri institution nk'iri iyo mutari ruthless cyangwa mutarakaye ngo mufate ibyemezo byihuse, mukreye abantu baraho ba nta kigenda birirwa bafite icyo badakora. Nyuma rero yo kuzana umutoza bahe chance zabo nyuma y'ino sezo, sibyo utwerekene abongererwa amasezerano nta n'umwe uzayongerwa, baragira nko kuri 5 abo ngo basoze byabo bigendere. Ariko uwo ari we wese barangije bagukorera liste bucece y'abajene bavuga bati abangaba ni abantu ushobora kudakoraho, nabo ba Madi, nabo ba Hojela, nabo ba Maino, nabo bose, ariko abandi bari bo bose n'abakinnyi bashobora kugurishwa, uretse abakinnyi bagera nko ku 8 bari hariya. Urabizi ko nabo ba Rashford baje ku murongo w'abagurishwa, hari n'uzanye amafaranga yagenda. So ni ubutumwa rero bwageze groupe irabuzi Desire. Uno mutoza rero ngo ndimo ndaguha chance, hari match zimwe tuzatsinda, hari zizatugora mu buryo runaka, wenda urumva na equipe iri muri transition yo kwiyadapta ku bijyanye n'imikinire, ariko nubundi so arashanje ariko final mazagera habone equipe ye cyane. Hari ikintu navuga ngo ni cyiza ni nakibiko arimo gukora uyu mutoza. N'umukino wa 6 yatozaga Manchester United. Desire hari umufana United bambwiye ati arimo aratanga chance ku bantu bose ngo kugira ngo abone abazirukana, ngatazavuga ngo nta mahirwe yawe bazasigarana, ngo kugira ngo uriya muntu ngo nabonye gashaka kuzirukana abantu benshi ngo bose arimo arabashyiramo ngo kugira ngo atazagira uvuga ngo bakubwira ko urwambarira ryatambonye dressing room Evana nta numwe uvuga ngo nasigaye, buri muntu wese arimo arajyamo na minota yanjye. Erega amaherezo nzareba ikivuga ibyo ariko arakora ni nka pre-season, ni nka pre-season ariko arakora kubera nta mwanya yaronse gutegura ikipe yashike. Uko biri harimo n'ikindi kintu, United nka premier mite yakoze amakosa menshi ndetse no kutaba consistent ku bahungu nka bazirikize ni chance babonye nibazibyaza umusaruro, ariko akavuga ati ndashaka mu kinibi agahindura kazana abandi babandi babyumva bigatanga umusaruro. So none wa mugana icyo kintu ku rundi ruhande sisinye Desire ko wowe urabivuze yego umutoza mu bitabara, ariko uko biri kose umutoza urabivuze arasanga muri pre-season ariko nagabe kari muri competition, en pleine competition. Iyo nambwa ni sisinye yo kuvuga ati reka shabyo numvikaye n'abayobozi, nta pressure nini ndiho, reka nkore ngerageze nerekana ibyanjye uko bigomba kumera, then uwo bizagaragara ko adafitinga muri ibi ngibi agafasha gutanga umusaruro azigendere hazo undi ari we wazakina. Ni amahirwe ko bose bari kujyamo mu kibuga cyangwa nawe urabibona nk'ibyago kuri bamwe muri bo? Ni amahirwe ku bakinnyi kubera nk'umutoza yari ahari nka Erik ten Hag, hari nk'abakinnyi usanga bari baraciriwe byasaga nkaho byarangiye, ariko uno munsi bariko baragaruka mu kibuga. Kandi kubera umutoza mushasha na tactique na systeme shasha, ashobora kuzo umukinyi yasa nk'uwibagiranywe yaza muri equipe ukabona ari musaruro ari gutanga, ugasanga muri chance muri rapport, kubera iyo champion heze umutoza azokora rapport abwira aba boss biwe ati aba bakinyi ivyo bavye dutandukanye mukamfasha tukarondera abandi babasumbura. Ibi rero ariko arakora biha chance nyinshi abakinyi cyane bamwe bari bagiranywe, ariko nabari kwibera nabo barakina nagasopo babandi bari basanzwe bakina, nabari kwibera bashobora gushika aho batumva ibyo ashaka ko bakina. Ega hano biba bisubiye ya 0 mutangira 0 mwe mutegeza kumwereka icyo murabyumva cyane ntubyumva, kandi abatoza ntibatoza bimwe, systeme nzingene bakina si zimwe, bajya bagira ama pressing kuva ku ntango gushika ku muzamu gushika ku wundi muzamu, hari abakinyi batabishobora ugasanga umukinyi muri surface gusa akaba ataja muri systeme yiwe. Ico gihe uwo mukinyi aragenda akaja ku wundi mutoza bumvikana. Ivyo rero niko bisigeza kugenda. So ni umukino wa 6 rero yakinaga Ruben Amorim ku kibuga cya Victoria Pleasant, akaba yakuye amanota 3. United
iri ku mwanya wa 7. Yvonne kuri uru rutonde rw'agateganyo urumva ko ragenda ruhinduka nyine bitewe nuko amakipe aragenda akina muri Europa. Asigaye imikino 2 nabo kimwe na Champions League. Manchester akira Glasgow Rangers, isoza isura ikipe FC Bar mu gihugu cyo mu Busuwisi. No, iyi ni FC Bar era? FC Bar ni mu Busuwisi ariko. Nagare FC Bar. Ni kanze ndebe neza. Ni ikipe ya Steaua Bucharest. Ahubwo ari ukuntu babihina byose ukagenda kugira ngo ni FC Bar. Ni ikipe ya Steaua Bucharest yo muri Romania. I Bucharest. Bucharest siyo kapitali ra? Ya Romania. Ya Romania. Romania ari umuntu wigeze umenyamo? Stoichkov ni avuka muri Romania. Stoichkov ni generation yawe tubwire nyine. Urabumuhaza Yvonne. Ni generation ya. Romania? Haga bahagina abahaganaye. Nawe niwo muri Romania. So muri Romania. Romania ndumva barambaraga ibintu by'umuhondo. Romania mu myaka ya 90 ari equipe ikomeye cyane, equipe nationale yabo. Cyane gose. Yari ikipe ikomeye cyane. George Agi niwe yavukaga. Hari n'undi wabaye muri Chelsea witwaga Adrian Mutu. Adrian Mutu n'abantu ndumva baramubonye. Uyu nawe rero akaba ari umunya Romania nawe wamenyekanye cyane, akaba ari ibyo ngibyo rero. Reka tuve kuri no